Ndagira ngo rero munyemerere turebere hamwe noneho uko byifashe ku rugamba ese na yahe makuru agezweho muri aka kanya. Birumvikana biraza kuba ngombwa ko tubanza gukurikirana inkuru twakugejejeho mu gitondo tukubwira ko amato ya M23 ko yarashweho na drone zaturutse mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Amakuru akomeje kujya hanze akemeza ko hari abarwanyi ba M23 batwikiwe muri ayo mato. Ndaza kwerekeza mu gice cya Rucuru mu gace kegereye Rumangabo. Amakuru ahagera n'ubundi yemeza ko wazarendo na FARDC ngo bateze igice gikomeye cyane M23 aho imodoka ya M23 yahise itwikwa. Bivugwa ko n'ubundi hari abarwanyi ba M23 bahasize ubuzima nubwo nta ruhande na rumwe rurabyemeza. Sayo makuru gusa ndaza no kwerekeza gato cyane muri Ituri ahaturuka amakuru yemeza ko CRP uyu ni umutwe wa Thomas Rubanga wahoze muri M23. Uyu mutwe nawo watangiye kwigarurira ibice bitandukanye. Nayo makuru tugiye kuba tugarukaho mu buryo bwihuse. Reba hasi handitse subscribe ujye ukomeza kubana natwe mu makuru menshi cyane tukugerezaho ku gihe. Ni muri Uvira hongeye guhinduka ikibuga cy'intambara zo mu mazi. FARDC yarashe amato ya M23 ku kiyaga cya Tanganyika. Ni imirwano kuri ubu ngubu ikomeje no kugenda ikwira noneho mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru udasize no muri Ituri. Nk'ubwo ngubwo kuri uyu wa gatanu tariki ya 26 Kuboza intara ya Kivu y'Amajyepfo yongeye kuba indiri y'imirwano ikomeye cyane aho ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC wazarendo n'ingabo z'u Burundi bagabye ibitero bikomeye cyane byifashishije drone n'ubundi zarashwe ziturutse mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Bari bagamije guhagarika ibikorwa by'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 by'umwihariko mu mujyi wa Uvira no mu bice bihakikije udasize no mu kiyaga cya Tanganyika. Nkuko byemezwa n'amasoko y'umutekano ndetse n'amashusho atandukanye yakwirakwiriye hose ku mbuga nkoranyambaga, drone za FARDC zarashe amato abiri ya M23 yarahagaze ku cyambu cya Karundu ni ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika ni mu gace ka Makobora ni muri teritwari ya Fizi. Ayo mato cyangwa se speed boats yararimo gutunganywa mu buryo bwa gisirikare arimo intwaro zikomeye bikekwa ko yaragamije gukoreshwa mu bikorwa bya gisirikare ku kiyaga cya Tanganyika harimo no gutwara ingabo n'ibikoresho by'intambara. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano akavuga ko abari muri ayo mato bose ngo bahise bahasiga ubuzima nk'uko umwe mu bari begereye aho iryo sanganya ryabereye yakomeje abitangaza ku mugaragaro. Abaturage bo mu mujyi wa Uvira bagaragaye bafata amashusho bavuga ko amato amaze kuraswa hifashishijwe drone z'ubwiyahuzi ndetse rero na amashusho rwose yakwirakwiriye ahantu hose bigaragara neza uko byose byagenze aho umuriro wacumbaga ku kiyaga cya Tanganyika ku nkombe za Karundu. Bakemeza ko rero ari igitero cyari cyateguwe neza n'ingabo z'u Burundi cyo kimwe n'uruhande rwa leta ni mu ntego yabo yo guca intege abarwanyi ba M23 no kubasunikira guhunga umujyi wa Uvira, dore ku ruhande rwa leta rwo rukemeza ko aba basirikare ba M23 bakihagaragara. Ibi byaje rero binyomozwa n'amakuru yaramaze iminsi akwirakwizwa n'abantu bashyigikira M23 aho bavugaga ko umutwe wa M23 kutakibarizwa mu mujyi wa Uvira, ariko nanone iryo raswa ry'ayo mato rikaba ryongeye guteza urunturuntu hagati y'impande zihanganye. Usibye igitero cyagabwe ku cyambu cya Karundu, andi makuru yemeza ko kuri uyu wa kane nimugoroba inyeshyamba za M23 zari mu gace ka Makobora zasubiye inyuma bituma ingabo za FARDC zifatanyije na wazarendo binjira muri ako gace nk'uko n'ubundi amashusho menshi cyane yagiye hanze agaragaza abarwanyi ba wazarendo bigamba ngo gusunika M23 bakisubiza ako gace ka Makobora. Iyi nsinzi ya FARDC n'abarwanyi bayifasha yagezweho nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabereye ku musozi wa Kasekezi, Bangwe, Ngarula, Makobora ndetse n'ibindi bice bihakikije. Agace kuri ubu ngubu kagenzurwaga ubundi n'ingabo za M23 gusa nk'uko bigaragara mu mashusho rwose atandukanye nta murwanyi wa M23 ukibarizwa muri ako gace ka Makobora. Nubwo M23 yari yatangaje ko yikuye mu bice bimwe bya Uvira ni mu rwego rwo kubahiriza gahenge, imirwano yongeye kubura kuva kuri uyu wa gatanu mu gace ka Katongo ndetse no mu nkengero za Kigongo na Kibimba. Nuduce duherereye mu birometero bike cyane uvuye ku cyambu cya Uvira, dore ko ari ibirometero bitageze no ku 8. Ibi byerekana ko intambara ikomeje mu buryo budasubirwaho kandi ko amahoro yatangajwe ku ruhande rumwe atarashyirwa mu bikorwa ku rugamba.
Hanyuma rero turacyakomeje n'amakuru atandukanye yakomeje kugarukaho cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi ajyana nuko byifashe mu ntambara ni mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka muri teritwari ya Rucuru aravuga ko ingabo za M23 zari ku muhanda Goma Rucuru, ni mu gace ka pariki y'igihugu ya Virunga. Izi rongo zatejwe igico gikomeye cyane n'abarwanyi ba Wazalendo na FARDC kuri uyu wa gatatu tariki ya 24 Ukuboza 2025 ni hafi ya Rumangabo. Iyo mirwano yarangiye imodoka ya M23 itwitswe, ni nyuma yuko abarwanyi bayo batatanye. Nubwo umubare w'abaguye muri icyo gico utari wamenyekana, biravugwa ko hari inyeshyamba nyinshi cyane za M23 zahasize ubuzima. Nubwo M23 itaremeza aya makuru cyangwa se ngo iyahakane, udasize n'uruhande rwa M23. Abaturage bo mu duce twa Rumangabo, Karambi na Rugari bavuze ko umutekano wari muri icyo gice ku munsi wa Noheli ngo ntabwo wari wifashe neza, ibyatumye abantu bamwe batangira guhunga, dore ko batinyaga ko imirwano ishobora gukomeza kwaguka. Ibi rero nabyo ni iby'agaciro ko twerekeza muri Ituri, naho imirwano ntabwo yifashe neza habe na gato, aho umutwe wa CRP ya Thomas Rubanga wahoze muri M23, iyo mirwano nayo yafashe indi ntera ikomeye. Ni mu ntara ya Ituri urugamba narwo rwongeye kubura muri teritwari ya Njugu, aho umutwe wa CRP wa Thomas Rubanga wemeza ko wafashe umujyi wa Bure, ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane yahanganishije uwo mutwe na FARDC. Ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zahakanye ayo makuru, zitangaza ko zatangije ibikorwa byo gusaka ndetse no kugarura umutekano, zishinja bamwe mu bimukira kuba rero ngo barabigizemo uruhare mu gukomeza gufasha izo nyeshyamba. Imirwano yo muri Njugu yatumye ibikorwa by'ubukungu, iby'amadini ndetse n'ibindi bitandukanye bijyana n'amasoko, amashuri bihagarara. Abaturage bari mu bwoba bukomeye cyane, aho uyu mutwe wa CRP ugamije kwigarurira ibice bitandukanye byo muri Ituri. Ibiri kubera Uvira Makobora byerekana impinduka ikomeye cyane mu mikorere y'intambara. Ni mu burasirazuba bwa RDC. Kwinjiza intambara noneho mu kiyaga cya Tanganyika bishobora kuba bigiye guhindura ibintu byose. Harifashishwa amato ya gisirikare, indege zitagira abapilote, drones. Ibi byose bikerekana ko Uvira ishobora kuba igiye kongera guhinduka noneho indiri y'imirwano ikomeye cyane, ibishobora gutuma M23 inasubira muri uwo mujyi. Kuba FARDC yashoboye kurasa no gusenya amato ya M23 biratanga ishusho y'uko leta ya RDC ikomeje kongera imbaraga mu buryo bwo gukoresha izi ndege zitagira abapilote cyangwa se drones, ndetse no kugerageza guca intege M23 mu kiyaga cya Tanganyika cyangwa se no ku butaka. Ni mu gihe imirwano ikomeje gukwira Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru udasize na Ituri, abaturage bakomeje kuba abambere mu kwishyura igiciro cy'iyi ntambara binyuze mu guhunga, kubura ibibatunga ndetse no kubaho mu bwoba bukomeye. Nubwo hari amagambo y'agahenge n'ibiganiro bya politiki birimo kuvugwa hanze y'igihugu, ukuri kugaragara ku butaka cyangwa se ku rugamba kuragaragaza ko intambara itagiye kurangira vuba ahangaha, cyangwa se ibyo kurangira ko bikiri kure, kandi ko Uvira ishobora kuba intangiriro y'indi ntambara nini igamije kugenzura ikiyaga cya Tanganyika n'akarere kose kegeranye naho. Nguko rero uko byifashe, mukomeze mugire ibihe byiza. 5 kuri 5 turakomeza kubagezaho amakuru yose ashoboka, tubabwira uko byifashe ku rugamba.